لگوری هنک ریخستن ناونتوی دی 4 سالên bihûrî de nêvî ji milletê Sûriyê di navbera koçberî û penaberiyê de neçarme. Vê rewşa awarte hişt gopêwîstî bi karê hewarçûn û alîkariya saziyên xêrxwaziyê bêhtir bibe. Komela Comerd a Xêrxwaziyê yek ji van saziyên ku ev demeke li Qamişlo û niha jî li Hesekê bi alîkariya saziyên navnetewî karê xwe birêve dibe. بالاساس شامي بوو از هات ما في داري تمالا منين از مستاجرم تيدا وافكاريان اريكاريان ها دايما قال لك غنجال اعتبار فرشن وغراضي مطبخنا وابحمو لازما يعني ولگوری ریوبرین کوملا جومرد آلیکاریا وان دچیش کسین پنابر زاروکین سیوی مالباتین بیداهات و مالباتین خزان را وجبلی توربین تایبت بزاروکان و یه تایبت بجنان جارنا مادهین پاقجیه و کوبون نخوارنه جی دینا بلاف کرن. منظمة قسيمات دي فقيرة وأفداي وز متعاقد مبارا حيوات شوي جمعية جو مردبو إشراف سرد كرن أعضائي جمعية جو مردبو بازار وجال فرد ونشتن هاريكي قسيمات خطانية قيمتي قسيمة 11100 ورقة بو أو 11100 ورقة ندان واحد شاردا موادي مسموحا جوار الراجني أو مندوب ويجم خسجليني قيمتي ويناكي وفاتورة كيشيكي وقسيمة مفاكي ويهاري تیزانین کوسازیین خیرخوازی لقامشلو لسر تلیه دستان تین هجمار و دوی دما داویده گلک پنابران رخنه و گازن دی خود کرن جشیوه بلاف کرنا آلیکاریه. خورد دیما هنا مسح میدانی درد کفن تارا مال دگرن گوری سلاحاتی وکی پیرا قد میزن چمال هنا جنوا گلک سه چهار جند لازمن گوری سله يعني نازحات قرن نازحات تارت قرن مال حجمارك 10,000 سله و 10,000 ناف بينن صالات شويده مال ترى عنتريه ويا قناه السويس ميسلون وزيتونيه هليليه مال ده كسنا تقول شما كيسم صورة كيسي فيها شينا وهنا كسنا دي تقول أسحش نفسهم وقعد نفس أصلا. في جمعياتي خيري يبدلا مثلا بدنا نازحين ويا باصداين دنا مستفيد قد مالي خدنا أهلي خامشلو يعني كأز جندي مثلا أزهرت معروفة عن ما ابتدى هاي إنه يعني يجربك جاهلية معروف قد يجربك كجمعيات بالكامل كجمعية كي بدون استثناء كي جمعية ناقرن نازحين كينا كي بازايا يعني خنا تعبير وانا ناقرن بهتر مثلا ودنا حركتنا بجماله وخدنا لك البت گهشتنا نرخ دلار نزی 300 لیره سوریه دهیلاک و هجمارا کسین پیوستی آوان با آلیکاری هبه جبزاوین سازین خیرخوازی مستر ببه لی بلاف کرنا ندرست و مابونا ریجیک پنابران بی آلیکاری دهیلاک و روشا وان خرابتر ببه و گازن آوان جکاری واسازیان مستر ببه. جانو شاکر اورینت نیوز قامشلو.